Aha mwaramutse neza, mwaramutse inshuti za Rwanda 24, gitondo cyiza cy'umugisha kuri mwebwe mudukurikiye, kuri mwebwe mwaduhaye subscribe, kuri mwebwe mukomeza kutwereka ko turi kumwe. Turabashuhuje mugire igitondo cyiza aho muherereye hose, kandi Imana ibahe umugisha mu byo muri gukora byose mu mpande enye z'isi. Mwese abadukurikira, abadukunda, ababana natwe 5 kuri 5, turabashimiye. Imana ikomeze ibarinde. Kuri uyu munsi amakuru aramutse avugwa mu bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ajyanye n'icyo umugore wa Murungi Sabin Raissa yatangaje ku bimaze iminsi bivugwa ku mugabo we. Ibi yabitangaje ku rubuga rwe rwa Instagram ndetse n'ikinyamakuru Igihe cyabisubiyemo. Mu kanya tubahaye ikaze, ariko nongera kwibutsa abantu bagifungura iyi channel mukande subscribe ndetse mutange na comment kugira ngo dukomeze tubagezeho inkuru zisobanutse, inkuru ziri update. Gasagire Raissa, umugore w'umunyamakuru Murungi Sabin, yashimangiye ko akunda umugabo we nubwo amaze igihe yibasiwe cyane ku mbuga nkoranyambaga n'abamushinja guca inyuma uyu mugore. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gucicikana amakuru avuga ko Murungi Sabin yaciye inyuma umugore we ndetse aza kuvunika agerageza guhunga ngo adafatirwa muri iki gikorwa. Ibyiyimvune benshi babihuje n'itangazo nawe ubwe yisohoreye agaragaza ko arwaye, ku buryo n'iby'akazi yabaye abihagaritse akazabisubukura mu gihe azaba yongeye gutora agatege. Ni amakuru bigoye kwemeza ukuri kwayo, cyane ko ba nyir'ubwite ntacyo baratangaza, ndetse n'amashusho yagiye hanze akaba nta na hamwe agaragaza Murungi Sabin aca inyuma umugore we. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, umugore wa Murungi Sabin yagaragaje ko amukunda bikomeye. Uyu mugore yagize ati: "Turi umuryango mwiza, Imana yaturemeye amashimwe menshi natwe tuyasangire n'abandi. Urukundo ruganze kandi ruzatsinda iteka. Ndagukunda papa, I'm okay." Ni amagambo yanyuze Murungi Sabin kuko nawe ubwe nyuma yo gusoma yahise ashyiraho umutima, bigaragaza ko amukoze ku mutima, ndetse agaragaza ko uyu mugore we ari mwiza imbere n'inyuma, ndetse nawe ashimangira urwo amukunda. Aha ngira ngo mwumvishe uburyo uyu mugore wa Murungi Sabin iyi message yamwandikiye. Abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, abasoma Instagram, abakoresha Instagram, mwagenda mukarebaho mukareba ibyo yatangaje, ndetse n'ikinyamakuru Igihe cyakotinze inkuru kibivugaho. Abakoresha Instagram hari comment basizeho zitandukanye, bamwe bamubwira bati komera, urukundo nirwogere, abandi bamubwira bati ihangane, byabaye, abandi bamubwira bati shikama niko zubakwa, ndetse hari n'abandi bavugaga bati ni ukwihagararaho, none se yabigenza ate ko n'ubundi byabaye, uti abantu babana kandi bafite izina mu Rwanda, muri entertainment y'u Rwanda, barashyigikirana nyine bakaziba icyuho kugira ngo berekane yuko nyine nta cyabaye, kugira ngo berekane yuko nta gikuba cyacitse. Ndetse hari n'abatebyaga bakavuga bati wabona ari umugabo we cyangwa se wabona ari Murungi Sabin wafashe telefone y'umugore akagenda akabyandika, hanyuma yamara kubyandika agahindukira agafata na fone ye agahita yisubiza, agashyiraho imitima kugira ngo yereke abakurikira entertainment cyangwa se showbiz nyarwanda yuko nta cyabaye, yuko nta gikuba cyacitse. Cyane ko ari nabwo bwa mbere uyu Murungi Sabin ndetse na Raissa bagize icyo batangaza kuri iyi nkuru imaze iminsi ivugwa, maze hafi icyumweru ivugwa ko Murungi Sabin afatiwe ku mugore ubundi yagiye guca inyuma Raissa. Uyu mugore ngo nawe akaba ari umugore uzwi muri showbiz, akaba ari umugore ukorana n'uyu mugabo Murungi Sabin. Tugendeye rero kuri ibi byatangajwe n'uyu mugore kuri Instagram ye, hari akantu yagobetsemo, nawe uze kugasoma gasesengure niba koko ari uyu mugore wabitangaje. Hari akantu yasobetsemo aravuga ngo turi umuryango mwiza, Imana yaturemeye amashimwe menshi
natwe tuyasangire n'abandi. Mwabyumvise? Imana yaturemeye amashimwe menshi, natwe tuyasangire n'abandi. Imana yaduhaye ibintu, natwe tubisangire n'abandi. Imana yaguhaye umugabo, nawe umusangire n'abandi. Muze kugasesengura, kuko hano ntago nibaza ibyo uyu mugore avuga ngo bagomba gusangira n'abandi. Ubu ni umwanya wo gusangira amashimwe? Ku mbuga nkoranyambaga barimo kumubwira yuko umugabo we yafatiwe uwundi mugore. Ubu ni umwanya wo gusangira amashimwe se? Aya se ni amashimwe? Imana yaguhaye byinshi, nawe ugomba kubisangira n'abandi. Nk'umusomyi, nk'umuntu nawe usesengura, nk'umuntu uzi ubwenge, iri jambo wakagombye kurisesengura ukarireba. Uyu mugore mu by'ukuri na santima yabyandikanye ashobora kuba yanacitswe cyangwa se yanabisizemo bigambiriye kugira ngo abaza gusesengura bazi kumenya icyo yashatse kuvuga. Hari siroga abanyakigali ngo bakoresha ngo iyi ni Kigali we share, then nawe amashimwe Imana yamuhaye agomba kuyasharinga n'abandi, nta kibazo. Umugabo Imana yamuhaye nawe yasharinga, nta kibazo. Niko iyi statement mbona ishaka kuvuga, ndetse n'abandi bose bayisoma iyi statement baze kuyanalizinga, barebe situation yayanditsemo yuko ihuye neza kuko n'ibi bintu ishatse kuvuga. Kuko nta mashimwe hano mbona uyu mugore yakagombye kuba avuga ngo ari kuyashima. Yakagombye kuba yarabyanditse mbere yuko ibi ngibi biba, akavuga ati turakize, Imana yaduhaye ibintu, Imana yaduhaye amafaranga, turayishima. Ariko nanone ntago muri uko gushima wavuga ngo urayasangira ngo n'abandi. Habaye ikize? Usangira n'abandi ikintu ari uko habaye indi event ituma icyo Imana yaguhaye ugisangira n'abandi. Urugero, niba Imana yaraguhaye amafaranga, ushobora kuyasangira n'abandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ufasha abakene, ugaburira abarwayi, ni byinshi wayakora musangira nabo. Ariko muri cya gihe cyo gushima, ugashima ko Imana yakuremeye byinshi, yaguhaye byinshi, ari ngombwa yuko unabisangira n'abandi. Ariko ntago nkeka ko muri iki gihe umugabo we ku mbuga nkoranyambaga amerewe nabi, arimo kuvugwa ko yamuciye inyuma. Ntabwo nkeka ko ari cyo gihe yakagombye kuvuga aya magambo. Reka tujye ku rundi ruhande. Niba iyi SMS koko ari Sabe wafashe phone y'umugore akayandika, nabyo byaba byemeza yuko iyi statement avuga ngo amashimwe menshi natwe tuyasangire n'abandi. Ibi bishatse kuvuga yuko mbese nta gikuba cyacitse, yubahirije yasiruga y'abanyakigali yuko ini Kigali we share. Iby'Imana yaduhaye ntago tugomba kubirya twenyine, tugomba kubisangira n'abandi. Nawe birahura neza, yaba ari umugore wabyanditse, yaba ari n'umugabo wabyanditse, kuko iyi nteruro ivuga ngo Imana yaturemeye amashimwe menshi natwe tuyasangire n'abandi, ntago ihuye na situation uyu mugabo arimo kuri social media. Afadhali yakavuze ati Imana yaturinze ibyahise, izaturinda n'ibi ngibi, cyangwa se izaturwanirira. Ati hanzeho Imana ho umugabo, cyangwa se Imana izabikemura. Ariko kuvuga ngo Imana yaturemeye amashimwe menshi natwe tuyasangire n'abandi, harimo ukuri, harimo ubusobanuro ku bantu bazi gushishoza, ku bantu bazi gusesengura statement bakabihuza na situation y'igikorwa. Murakoze rero, murakarama, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe n'umusaza Mombasa. Mukomeze mudukurikire, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukurikirane inkuru zacu ziri update ndetse inkuru zisesenguye neza, kandi mugire umunsi mwiza, muhahe muronke ibyo murimo byose. Imana ibarindire mu byo murimo byose, kandi imirimo yanyu Imana iyihe umugisha, cyane cyane abakora subscribe ndetse n'abitabira iyi Rwanda 24 TV. Murakoze, mugire ibihe byiza. Mwari umusaza Mombasa. Bye bye.